Hay geleydi atko. Kalmak kışının palvanlarında okşaydı ha. Oo. Geçti gitti onlar. Ne balans tavke. Nerede bir torpak menen, Kaç bin eka? bir teke jatat. Bir topas menen, bir teke. Kulak. Bayaman numarası. Kimge jeyenge aşırıtas mı? Ceğender ne verirler? Ne öyle jeyendir? Koçonun ceğenderi. Koçonun jeyenderi. Koçonun ceğenderi. Soğun ciğer. Ha. Sarıulak. Sarıulak. Bayaman numarası. Kalmak kırşın. Hop gel. Birinci sorun jeyendik olatken de hazır. Ya bayaman gana. Özünün için. Bayaman gana bayaman. Bayaman. Kelip kaldık Kızılsu'ga dağı. O kiriverişi. Arkası. Kızılsu ayılına. Kakgöl Kızılsu ayılına hoş gelinizler deydi. Bugün Usulcak'ta toydun ulağı oldu. Koçondun balasına ulak beradat. Oşol ulağı get otat. Soğu. Jorolar. Şopur. Palvanımız arkada. Taksır. Taksır. Жақсы даваттайды. Жақсы сөздермен кетті. Тұрмысы башталды. Buradan nerede ulak çalış gene? Son kişiler ayıp attı. Kakgöl şehir mi? Kakgöl. Şehirde bir yer kölü olan gene? Nerede bulağa katı? Bulağa katı şöyle. Kızılsu'nun jarımına gelip kaldık mı? Çok iyi başladı. En başta ha? Şıldırap sular ağıp duratты қарайшы. Biz жаққа қарағанда мұздақ шамал бар екен, күн суық екен bu жақта. Yemeğe daha gelse gerek ha. Уже келе Kızılsu baştaldı. Bu yerde жаңағы Мексиканың границасында екен да? Қауіпсіздік камерасы бар aka. Охо, жетішіп кетті lan da. Ана қасасың ба? Отын өтіп кетсе ма? Бұл неге мындай қойылған? Отынға не? Мал urda var. Мал, Sana tünde gelip nerede açıp ketet ki örgüler şey. Açık çıktığında. Canavar mecbur gelene kadar. Қауіпсіз айыл екен да Қызылсу, қауіпсіз шар деген айылғаша жетіптір да толғы. Мыналар жаңы жылға мощный болып қалса керек, а? Ошо жалғыз үй мына бізмен кетіп жатқан саматтың үйі екен. Көрініп отыр ау, жарды қара мына. Самат, bu yerде кім бар? Жайқысын келбейсіңдер? Жазға келем. Екінші, үшінші су. Қарғаша деген су. Үшінші, төртінші су ба? Шул. Қарғашада қол. Өзгөрілгендер біле, елдің бәрі көбейіп қалды ғой. Biz hazır bара тұрған жер нарқы топ тірек екен да, Қочондың үйі ошол беттеген. Мына жерде мектеп? Кызылсуның мектеби. Мынакей Кызылсуның мектеби екен ушул. Азыр деле ешкамен келет окшойт мектепке. Келе ешканы байлады мына жигит. Мына кыргызча жасоо экен да. Тартып калды деп кетти. Мынтип байлап коет экен ешканы. Сабактан чыгып алып минип кайта кетип калат экен. Парковкалары мыякта экен ешканыкы. Бүркүттүн үйү эмнердеби? Теректин артындагы. Kanat varsa. Kanat tur, oho. Kanat daha 40 metre eкен, ha? 5-ci su. Narkı köşeden жогору жака былтыр калганда 9-10 чакты эми эсептегенде булак. Азыр эмне тоже бияка бурулдук, 5-6 булак. Айга түштүк, азырынан көтөрүлүп кетебиз аркайылга. Баев таланттын демилгеси менен курулган көпүрө дейт. Мына көпүрө экен. 2 айылда бириктирген.
Мына сайы. Кайсыны? Могу жакта нерге киренеп турат, тосу а? Зор жер экен да, бирок карачы. Тырман токой экен да. Серудагы тоо жака жакшы машина экен а? Келип калды окшойт да, кочонун үйүнө дагы. Казанда 7 киши бар. Ошол жакта адамдар көбөйүп. Байланбек. Бул жерлерде общем мас болуп машина айдабаш керек экен да. Бир жерден таап кетишет экен да. Тура эмес жашоо решение болуп кетет. Ушундай жерде айдасаң солдасың. Уже коноктор келип калыптыр, аттар байланып, а? Өзүнүн аты? Жок. Тартын чака оны ачакай. Кана. Оны ачакай, оны ачакай. Оны ачакай. Таңгырап. Башталды, эл келе баштады. Келип кыргыз үйдөн чайды ичип, конок болуп, конокторду күтүп атабыз эми Кудай кааласа. Азыр башталган атат. Бүгін мына Аллаға шүгір қылайды. Бүгін мына Қадыштың үйінде той. Қадыштың баласы қошон палуан. Бүгін ошол ел чоғыл елден бата қылайын деп құлақ берейін деп қойған екен. Құлаққа келдік. Намазымыз түс болсын. Ала саққа түс болсын. Қадыш ала саққа не сөйлеспен түс болсын. Қожат тілеген мақтатынға жет. Құлақ түс өтіп бесін. Тапқаныңға барақа пайыз бесін. О мен барлығы түс болады. Түс өтіп бесін. Түсшілік болсын. Конокторго Кадыш ака менен Таксыр. Калбектин укасынын аты ким эле Таксырдын? Кенже. Кенже бул сүдүрө эле келе атат го бу. Конокторго. Мына жакта кой менен эчки экен а. Зор жерде жашайт экен да. Өтө сонун жер экен. Эки ат байланып турат. Аттарын чокоюн байлап атат. Искиртти бул жака жыйыптыр. Тайлар турат. Аттар келген. Мынын ичинде сарай экен аттар, а? Бекзат баламын Алымбек деген баласына небереме елден бата алу үшін улақ беріп аттыр бе? Барыңыздар ошоға куш келипсиздер. Ошо баламыздын өмүрү узун болсун, өрүштөрү жайык болуп, денсаулыгы чың болуп, жакшы жаштардан болсун. Ата-энеси менен ырыс-кешири менен. Келген ушу конокторубузга тынч аман ойноп күлөп, бүгүнкү мааракени тынч өткөрүшүп, үйлөрүнө эсен-аман кайтканына Алла Таала насип кылсын. Карим Айсага да рахмат кылам. Куш келипсиң ушул. Рахмат сөздөрүбүзгө. Рахмат. Элдин кызматына жарап жүрөт аркамсың ага. Рахмат айтканыңыз келсин. Мааракебиз тынч аман өткөрүшүн Алла Таала өзү жардам кылып, жар болсун. Амин. Бүгін эми ушу балабыздын, неберебиздин тоюна куш келипсиздер. Бардык тууган уруктар, кошуна кулоңдор, кыздарым, келиндер. Анан ушу улактары эсен-аман өтүп кетсин. Неберебиздин өмүрү узун болсун, денсаулыгы чың болсун. Алладан не тилесе, тилек максаттарына жете беришсин, бардыгы тынч болсун. Сага да чоң рахмат укам, ушинтип убактыңды бөлүп бизге келгениңе. Алла разы болсун. Берсин, аманчылык берсин. Майлыгылар Кадыш. Ушул эме кылып аткан улактарыңар эсен-аман жакшы өтсүн. Ушу эки бала бактылуу болсун. Ушуларды тапкан силер бактылуу карлыктын дооруна жеткиле. Небереңердин өмүрү узун болсун, өшү жайык болсун, акыл эстүү, имандуу, инсаптуу балдардан болсун. Кочон менен Чипар дагы бактылуу балдардан болушсун. Ушул жайылган дасторкону дайыма жакшылыктарга жайылсын. Не тилесе тилек максаттарына жетишсин. Ушул кылган немелери эсен-аман элдерге эме кылып таркатып, элдерден акбат алып, тынч аман ушундай көпчүлүктүн катарында жүргөнгө Алла насип кылсын. Палван, жакшысыңбы, палван? Жакшы келдиңби? Мынакей бул жактарга дагы конокторго жасалган. Мынакей дагы. Мына сыйлыктарыңызбы? Мектептен шаардан шаардык ички иштер министрлигинен алган сыйлыктарым бар.
Mektepten algan, aile ekmekten algan. Ar- Mektepte muğalim ol işte. Muğallim Arda Kıramat abi. Neden sabak beresiz? Fizurukman. Fizuruk. Arda Kıramat. Burası gelinim ki. Kitaplar dolu durat ekan. Kitaplarda o'qitib ketdi. Chiqarmalarda. Yaxshi ekan. Sizlar tartmaysiz. Tartınmay çay içelim. Ularga heyet dağıp öçtü. Qonaqların gelişine dair oldu. Şorposu bul жақта. Qara çögün qaynamadı. Ең şirin çayım oldu. Çok çay. Bu жақта аш басылып тұрады. Бүгін қызыл суда той. Манайлар зор. Ертеменле башталды. Жоробашы да келді дейді ана. Ау шерделесің бе? Күзде кетесің. Молодец. Осы елі әке. Азыр бір теке сойлады. Айылдағы жораларына теке чарып бердікен. Анан елге мұнау топосты салат кен. Шундай стол неме жасашым керек екен барып. Балоннан эле жасап тұра. Balon, ana onu serpinçekten bir oturası balon. Қызығып қалдым мен шуа. Барып покрышкалардан жасайды оқшайм. Ana. Бірле кесеткенде жарымын ана. Sen emez. Videoyu bıraktığımlarını koyğonu var kayra betine. Şimdi altır baylap koyat kesin. Zor eкен бірақ. Kreslосы да жақтым. О, отырады. Бұлақ бекен а бұла? Мына жоғардан чөткенде. Bu yana шланга көмген екен да. Şondan o noktan geçerik. Muzdaq болса керек а? Қақшақ. Суық екен өзі. Біз жақта мынау шапқылар 10 жыл болып қалды сөйт көрінбей қалды. Бұлдай жақта, бұл жақта да әлі бар екен. Біз бедені чапчылекті, чөпті. Адыр чаппай қойдық. Тоғы тарап чауы атады тағылы қара. Бұлар лезбадай шылатты да, чөпті. Біздің çoğatылар барында чаптырат леді. Қыласыңар деп. Bette çavalı hap gelip içip koydum. Ya kaptaldı çavalı vayız. Çalapından öydüleri çapından çavalı. Traktör жүрген жерлер полный чапқы екен да. Hocam belki memem yer geçen cüret de. Aba tırıldak. Narana cüret. Nara atlama. Ilgari ушинтип чапкы чабып иш кылып жүрүп эч ким орган эмес да aka. Азыр эле иш жок баары. Семиздик. Beşke çıkıp tuvaletke marva çıkıyor. Ошо да. Aylanı toprak oldu. Şimdi videoya çıkmaydı taşıdı. Yemeyiz oğlum. Tünde çıkıyor, beşke çıkıyor. Ушул баланын улагыбы? Ушул балага арналган улак, той. Жакшы батаңарды жазып кеткиле. Көрүп аткан туугандар. Алымбек баты? Алымбек датка экен да. Кочон баласы? Koçan balası. Koçan balası da. Курч кулун окшойт бу курч. Atın kana, atın görsötüp koyun da. Atın. Atın görsötüp koyun. Бүркүт аксап атат. Тырмактарына бир нерсе болду. Topoz gelip kaldı. Kalk etti. Чоң теке экен эле. Азыр ошондо кочон бир теке чыгарып берем деп атасың а? Bir teke bir topoz çıkardı. Tekeni жоролоруңа, Ova. жаштарга. Jaş ballar kişine çağa oynap dursun. Топоз чыккыча, эл келгиче. Өтө жакшы кара. Topozu çıkarıp sormaş deyiz. Makara teken. Кара текени карма, кара текени. Мурундан эле кармап алды. Молодец, Майрамбек. Майрамбек илбирс экенсиң инем бирокчу. Илбирс кармагандай эле түшүнүп калдык шеттек а. Шипеле деди колго. Konoqlar keldi. Konoqlar kelip açat. Kega dua kılacağız. Amin. Tutuş bolsun, şu mayakam tu çöp kestin. Adam kilegen bak tatın recep. Omi tu çöp kestin, tu çöp kestin. Teke. Ondan keyin hazır toposu. Maka sarpay. Kiyit. Padarka mınday zaten. Sarpay jeğenlerine. Ayağının arağını özün bilesin. Gecelik gibi istersen.
Demek Alınbek. Alımday kaptan. Alınbek'in toyu bugün ulağı. Ha bol. Elden akbat alayın deb ушундай bir ulağını çıkarıp toyun ötkörüp jakşı bir iş kılıp atat. Kızıl suda. Tuzak rayonunun en tör jagı. Akır kayıllarında. Kuda kalasa ulağı jakşı ötsün, tınç ötsün. Alınbek dagы bir mıқты palvan jigit, el kerегине жараган адам болсун. Комментарийни жазгыла, ар бир адам ушундай уулду болуп улак берсин. Кыргыздын ушундай болгон bir салтын уласын. Бул эми ынтымактыкты бекемдеген туугандардын арасындагы карым катнашты бекемдеген салттарыбызга кирет да. Bir 10 жылда көрүшпөгөндөрдө улак той эмесинде шылтоосунда келип конок болуп жакшы bir көрүнүштөр болот да. Мындай ак калпактарды кийгизет. Ала тойдой бийик болду илгертен кыргыз элибиз ак калпакты баса кийип жүргөн го. Olayım. Dayım kışçılık, amancılık etsin. Şöyle bağırdık, kanırıp bardık o sattayım, ömürden soluk vermiş. Bardık o zaman esen boşumuz kılsın. Şöyle kemrüşüm mareken, kurayım kılsın. Şöyle bana çakanlığına bu kurdu var. Şunday baldarın artın jakşılıkların sığırmatın görüp jürüyorgine. Şu neverenin ömürü uzun olsun, den soluğu için olsun. Atenesi menen, rizkeşimi menen, bakta alaylı jigitlerden bolup çoğaysun. Koçon menen gelin bardık baldarın koşkonu menen koşa karıp koşa aruza koymuş. Kökün örbe baktılığı karlık versin. Bay gitse ol şunday baldarın atın dayım şunday sığırmatların jakşılıkların görüp. Eli jurtun tuğandarın menen aman etse Amin Allahu ekber. Ejеңiz bolобу? Ha, жакшы экен. Bir tuğan ejеңiz. Aha. Eldiярдын apасы карындашыңыз болот. Ha, жакшы экен. Той тараптагы көрүнүш. Ушинтип кой коосун өңөрүп келе берет сорунга тойго. Бастыра берейин. Жерде чөл үй ушул жерде экен. Жайлоосу мына чок экен. Үч жерге жайлоо чыгат экен. Коноктор келе баштады. Бүгүн кызыл суу кайнай турган болот ате. Той башталды. Жоролор келди Кадыш экен. Жазда дагы мен ушул жоролордун урулагын тартып кеттим эле. Жаман ынтымак экен булар. Жоролору. Мына колго суу куюп каталуу деген бир жакшы салтыбыз дагы бар да. Аксагалдар батасын берет, колуна суу куюп берет. Кыргыз үйгөбү? Кыргыз үйгө экен. Kaşa gelip mi lan? Karım. Yakta жазып атат келген орындарды. Hani kalk oraya. Palvonga sarpay keldi narxqa. Alınbeke. Bilal, tut ne ötüp çolpa koyup aptal bitkile. Görmeydi. Kana bak ya. Uçak arka Abdulda Alınbek necesi ekan bu? Alınbek'in necesi. Nejesine dagı belekler gelip atat. Alınbek'e türlenip ele kelip atat. Kiyim sarpay. Жақсы.
tuğan uruktары, janakı ağa inileri bardığı kelip toyu menен jakşılığı menен kutuktap. Nemen koçanın necesi bu? Ha, jakşı. Kutuktap belekterin beri atat. Suyun desek yok barında. Manayı 5.000 mındayça aytkanda. Toy jakşı da. Toy jakşı. Kolunuzga batmay Bu ökülen esken. Bakanın emesken. Ayalı. Koçandın ökülen esken. Tanıştık bir yaka çoğun yolu kesin de. Özün Sarıbulak'tan ha. Kızılsu'ya düşkön kesin, iyi düşkön kesin de deyim de Kızılsu'dan gülüngeni kesin de. Şaka çıkıyorum. Gelem kalıp dilek aytayım. Kayın jurtqa. Kayning bi? Kaçan kayning bi? Kayningin jakşılığına bir jakşı söz aytayım. Balasının ömrü uzun olsun, rızkısı kengir olsun, darajası büyük olsun. Yaratkan Allah ömrünü bereket versin. Evet, rahmat. Daima şu Tasarkonun jakşı günlerге jayılsın. Uşuntip bir tuğanlar el jurtubuz bilen şu katlaşıp sizin bolup turaydı. Toyuңар toy kulansın, den soğluğardı versin. Tinç balıglar, şu hareketler çözdü. Hana hiç gerek yok. Kelgile konuklar. Assalamu alaikum. Keliniz. Qandaysiz, jakşysızbı? Assalamu alaikum. Balban gel, salamu alaikum. Gel balban, jakşysыңар, тынысыңар. Ötküle bak. Gel, salamu alaikum. Qandayım, jakşysың? Kollarım. Ya qanday? Ejesi kel. Qadiş aka nejesi çağım? Keliniz. Assalamu alaikum. Jakşysызбы? Kim çakırıp atar? Sorunlar geliyor bu yaktan. Şağırap. Çoğun ejeniz mi? Kança bir tuğansız özü kaç şaka? 9. Ben Ortunbayev'im. Ha, jakşı. Ortunbayev'e demeden düş kalgan da birlikten olur. O çocuğum bugün geldi. Sorunlar ver ota diyeceğiz. Sarpaydı giygizdi. Suyun ota dinlerin ilgiligine, jakşılığına. Evre çevreleri toyların barutuna kampın koru ayradıkça çavuklar dışta çavuklar suçlar çakşındırında sürüver. Sıcaklar tuğanlar var taş olur ömrünü yolu versin. Aydan amancından esen oldu Allah'tan ne günü kusana dileklerini var ol bir oluyorum ayna koyarsın. Yok onu katı jaraştır da sebet götürgünç. Akça saman bol kaldı. Dosunuz bu. Kelin Mingzil kaka. Kanay jakşı. Yok. Sorun yazıyor. Bak geri koy ona çay içeyim. Adım atından yazıyor. Oylar gelip tat, akçılay gelip tat. Dur sorun öte koyup kettik da kalasamına. Sana kaç. Oğlum. Mayla. Yörenin ömrü uzun olsun da. Böyle sıcak kırıldı. Jakşı aldım küçüklerinden olsun. Oğlum Allah Allah. Ökül atası geldi, ökül atası.
Konaklar geliyor katarma katar. Tuğan uruk. Kızım kudalarım dedi. Bahtiyar Milas kandaysın? Salamat, жақсымыз? Assalamu Келіңіз аға, жақсы mı? Қызмат болады. Жақсы болып тұр. Екінші ашқа даярлық болып кетті ұқсайды. Екінші ашқа. Бұл жақта дағы сарпай, кейт. Жаққанын жетелеп келеді. Daha bir tuhaf. Şorpa oldu mu? Қайтты шорпа. Ала кетейін деп қойшы. Құдағайлар екен. Жақсы кен. Бешінші парақ толы отады. Соғырын. Өресе керек нәрсе екен де жау екен да. Өзің жау ұлан зор екен. Amin. Kocaman bala çakan menen үй бүлөңдө аманчылык, тынччылык болсун. Алла Таалам ушу Amin. суук көздөн сактаган болсун. Өмүрүң узун болуп, тапкан тутканың Алла Таалам берекесин берсин. Amin. Kanjıgan jezdес келейт атынан. Бес kanjıgan jezdес. Көгартын красавчиги. Топоско. Tekege bat oldu. Toposko. Бүгүнкү мамлекетте тынч өтпөстүн, катыш бала чака туугандын небере чөңүрүнө тынч бол, эл журт келген меймандар баарыңа тынч болгула. Булар тынч өтпөстүн. Konaklar geliyor da. Konaklar geliyor da. Attılar da geldi cüktörüp. Dalışlar geçen cüktörüp gelişiyor da. Şoför küçükken hep şehirden vururdu. Üçüncünün atları eken de. Üçüncü. Almatırsın üçüncü. Bir devletin emirlerken de tuğanlar. Gel. Tart. Geliniz. Tamam hadi aslı. Ya aka, değil mi? Aka bir yakara koş. Nerede ben kamçı sapka bir baldardan tavıl usurasam, sizdi bilet de odat da tavıl gayrıdır. Tek çakta var. Bışkan bazı. Ola. Keskesi oğlum. Ola. Ne? Tavılga. Sap kamçası. Daha geledi konuklarımın aka koydan görüp karagaş kargımakta. Mına joralarga bereki boltat. Bek aksakal awazın tolan günü eken bugün. Kameraga ham tushkidey ol. Koşmayram eкен да. Толган күнүңүз кут болсун. Ben bundan olsunlar olacak da. Bir ulan bilemem hatta. Ulak kuru turbaysınlar. Men aytatam. Erkin. Ana erkin. Sata almayman. Жақсы адамдарға жақсы күн туылар. Бұл мен өкіл атамыз ойлақса. Қайта жором болады. Umak tutkandayın aytma. Sizler bergeliğe dalmalılar ғой. Diyet қалыс екен да қарашы. Ağzına gel ana. Ata örüp koyun. Toqta. Bunu nereye koyuyor ya? O şey tata alıp koy aldı.
Ken aka. Örbek bekar öğretmende. Gel de koy şöyle. Hazır bacırayıp bir videoga düşüyoruz desin aklıma. Kana menin jengelerim, emeler, ortaklarım. Ya kalağa televizyon etmeye kalk. Ulakça olmayı. Var degen жерге barıp gel degen жерге gelip kal. Abi okuy dese. Uşunday da katlaşat dilek da. Sonra bari. Ken durlaş. Geçen ağasına eşit aldı. Tagay. Eçit bile. Tagay yok buludu Tagay. Ana bolduk. Taga em gele. Tagay Orunbek. Hanım var. Üç kalpak kaldı. Aksakal olup kaldınız da. Jasmin'de öyle. Hem köşede cükürü öyle. Biri ayaşılın biri dostum. Bugünkü tuğlan günün var. Andan dağıt çıkarmaya katıştın. Nevre'de toy ver orada. Aymet ya doktorlar, koyuyorlar, ulak jakşarsın, mereke jakşarsın. Bärňär şunty unutmakdy, olayly bäri öz kızı su degen aýlys ösbesin. Daima tulan günüňiz jakşy bolsun, bala çakaran aman bolgula, gadyşma sen da newerlerin gelsen aman bolsun özüň. Bay menen tınç bol, aman esen bol, el jurtuňdan aman. Amin. Amin, Allahu akbar. Bulgan günüňiz kut bolsun. Bala çakaňyz men tınç bolun. Sizde nevere çevere görün. Sizde şu eň aksakalys bolgany menen kayta eň jaşybız bu. Nevere gördik bu. Sizde şu nevere barymyz. Nevere toýlardygyňyza bala çakaňyz men tınç. Azamat. Eme. Erkin kızı tapıdan. Erkin kamlar şu tınç bolsun. Aslında şunun neveren bulan vakt berip atıp, bulan tınç ötsün. Sen masat gezdi, ufacaklıklar vergen ömürde şakada. Aman tınç bolsun, kaçı, bu koşmayalım gene. Ofşun bunday olmaz. Amin, amin. Allah'a şükür kılaydı. Bana Allah Taala'nın bir günü şol. Kadış atagan eken neviresine toy verip atat. O şol bizden negizli Kılıç elindeki men eskini aytıp koydu şoğlu şulutqa bizden. Uşul menin jaşoğumda, meni jaşoğda uşul pater çıkılam degenler uşular bolçu. Oşo menen men oşo balam azыр 20 жашта. Начи биз таргыбыз кенен, оор терең ушул. Оналар болсо биздин ошол 20 жылдык балдардын кийинки поколениясы биздин балдар. Жашоодо эмне дейсем, Аллага шүгүр кылайлы. Ушундай тойлор боло берсин, небере той, чебере той, уул той боло берсин, кадыш тилге мактатын айтат. Небере шерме тыш бол, тиле коллективдер баары рахмат, эл журт баары рахмат күкү. Баарга тыш болгула. Bizdi silahsana Allahu Teala der Hudaý hilafty. Şunday tırçı toýlarda oluş örelim. Amin. Mına Abjaka sizin bugün tuğlanıp üç koş bayram ekende erki Abjaka ömrüňi gördü bersin. Şuntyp jaksalan astar bolup toýlarda jüre bereli. Gaty şu nevere toý kılbassın. Dost şu çeverelerden bulağını bergen nasip etsin. Toýlardın üstünde jüre bereli. Amin. Amin kaçışka. Ben de koygamda Amin. Ömrüňiz uzun bolsun, şu klastaşyň menen daim şu karmaşkan goldan örtülük bolsun. Daim şu nevire çevire götürüp bala çakanyň syý urmatynda dastorkanyň görkü bolup töründe oturup жүрөңүздөр. Men aytarım azıcık şu bugünkü jakşylyklar mına garaňçy niyet kalız eken şu gündörde tilegenbiz. Nevire ulak bereyli, çeyre ulak bereyli, mına Abjakanyň sebep kılıp şundan başlap alıp, oşo gündör uşunday jakşı niyetler aytıldı ele. Huda kalasa bugün Allah Taala nasip etip oturat. Şu bugün kulaklarınız eldi çakırıp, elden patarlatasız. Şu pataların bari Allah Taala özü nasip kılgan bolsun. Bugün kulağınız tınç ötsün. Bundan keyin dagı şu jakşılıklardı, nevire, çeyre ulaklardı bereriz. Amin. Anan iki tagam menen taga jeýenlerge de pata berip koyun. Ömürüňiz uzun bolsun. Daim jakşylyklarda şunday tuğlan gün ötközüp жүрөңүздөр. Süleşkünde oldu. Süleşkünde oldu. Hurmat. Kana baca sen jaş niyet menen bana akтай berip atypsız. Oga çeyin aytılgan pataların bardygy kabul bolsun. Şu uyda jalan toylar bolsun, newer bolak, çewer bolak berip жүрüň daim. Mana bunlar Abjaka erkin tuğlan gün kut bolsun. Daim şu köpçülük sanamaşda men jakşı günde niyet olup жүрeli. Allah. Karım anasılarga koşulabız abi. Baydan. Kadış.
Amına destem ayıp koysun. Бүгін келіп отыр. Ашу неврелерің өмірі ұзын болсын, денсаулықтары чың болсын. Абжака еркелігінен туылған өмір болсын. Рахмат сіздерге де мына бүгінгі бұлақты жақсы ынтымақта тынч өткөрүп бергиле. Ағай кетші көдат орын апаттар ұлып тұрып. Илерге салалайды. Аяшылардың атынан аяшталарға бір соyuş. Topozlu bana ne getiriyorsun herhalde? Allah'a şükür kılaydı. Topostu verip durup getirireydi. Topos şirin de gayra. Allah'a şükür kılaydı. Ulak ne? Biz köpte yengste uçun, büyüyüzde öyde de jöle uçudaga geldik. Baldarız rahmat, bersenger, bergeningere Allah bereketin bersin. Tapkanlarga dağ neme koşuptu. Tüç bolgula, barakına tüç yotup yataydı. Rahmat. Allah bergendi siyet. Allah sever. Tagası da otası. Tagası var, kaçonun tagası. Evet. Cenab-ı Tekke Çavulak'ta usulcu kitap getirdi. Ha, жақсы екен. Келіңіз, жиеніңіздің тойына бір жақсы сүйлең анда. Мына ошо сенің келінің өкө бактылуу болсун, өмүрлүү болсун, кармашкан колу ажырабасын. Şu bala çakası менен, ата-энеси менен, урук туугандары менен кай жерде болбосун, тели тең туштардын алдында сый сыпаттын үстүндө жүрө берсин. Ниеттелесе тилек максатына жетсин. Ошонун катарында бүгүнкү мараке тынч өткөрсүн. Амин. Amin, aytkanız gelsin. Amin. Amin. Tosturkunga bereket versin. Şu maraka жақсы өтіп кетсер, nevrelerин ömrü uzun olsun, birge düzgün olsun, sen sorukta olsun. Amin Allah. Kadıш, şu senin dağı, gelin balan da başına ağır çekleri düşmüyor. Akılpa düşmüyor. Gelinin dağı, balan dağı başına ağır çekleri düşmüyor. Жақшы, oğuz meşelinесinde, pulav meşelinese de bu şu meraketken zaman ötüp жақшы ne oluyor? Amin. Amin Allah. Aksakalda. Abi İsmail'in aşağıda. Kazakay. Qandaysiz? Assalomu alaykum. Ayıl başçı. Алейкум ассалам. Қана, омин. Жаратқан Аллаға мың мәртебе шүкіршілік. Сондай сонун жақсы күндерді бізге тартулап отат. Сондай тамақ ашты жедіртіп, içirtіп отат. Сіздерді, біздерді көргөздіріп отат. Мың мәртебе шүкір. Қадыштаға өзіңе Құдай денсаулық берсін. Қошқаның менен қошағары, ұлдың ұрматың, қыздың қызматың бар. Ушулардын бактылуу күндөрүндө, төрдүн көркүндө ушуларга жакшы насаат сөздөрүңдү айткан аксакал бол. Ушул небереңдин өмүрү узун болсун. Ушул биздин айылыбызга, жерибизге, элибизге бир жакшы илимдүү кызмат кылган инсан болсун. Дайыма жол ачык болсун. Ошону тапкан уул келиндериңе Кудай денсаулык берсин. Ошолордун озурун берсин. Тоюң той кылган. Айтканыңыз келсин колмен Allah. Экөө секет отуралып, маектешип атат. Кимиси кимге акыл өргөтөт, кенжеш таксыр бир нерселерди баштап атабы. Билбей калдым. Бул статуска өткөн да, кенже. Канжыган жездесин ой басып калыптыр. Ойлуу. Бүгүн негедир шаңдуу эмес канжыган жездеси. Ойлонуп эле турат да. Karası ötkana bürküt. 15 metre tadı. Бүркүт таштагана канжыга таштаган ата. Неме? Бул күйөө баласы экен. Баласын жашырап экен. Өңөртүп туруп баласын анан өңөртөдү атат. Ыйла берди, эсептеди. Bu erkek kuyup ala oldu emi, ulak aşıp kayın jurtunda. Buna bala belki jeyin eken. Buna sorunlar ketdi. Pata versin hem, turup dur bula. Bugün bunu aldağa şükür. Buna bir kuşak kadış devire toy. Buna pata. Her zaman tuç bolsun. Kadış devire çeviretmen tuç bolsun. Uşa bizim bala alganmaya ten garip tuç bolsun. Gelgen meymandar, kudalar, söğüktür. Bari verige taatım bırakmam. Bugün bereket tuç ötükmestin. Amin. Allahu Akbar. Allah Akbar.
Aktaga. Екі улақ çıktı. Ana bak. Topos teki. Kula patarsın bu da. Maylı ne deriz hem kardeş. Kardeş toy kutlu olsun hem şu. Kaymala şu. Devere çevire götür. Şu toylarını da tuyurmattılar bir vergiler. Arkadaşlar. Maçonun kayıncısı. Қалмақ қырчын бі? Baktı balvan. Бақты әгәнің қызын алған бі қочан? Жақсы кен. İki gelinimden kalktı çıpar da. Eşitlik kaldı. Kudagıylar şu ming yıl kıdalardan boldular. Şu bala çakanların jakşı gündörü var. Allah Taalam şu jakşı gündörü aldığından ayırı var. Şu lağınlarda tınç aman örsün. Jakşı gündörü. Allah akbaret olsun.